Ivekele imidlalo eqakatheke khulu ngicabanga ukuthi-ke ngichema lezi ezidlala i-CAF Champions League imizombo wokugcina umdlalo wama-group stages, khuluma nge-Champions League ne-CAF Confederations Cup. I-Sundowns umdlalo oqalwe i-Afrika yonke ngewayo lapha abadlala khona isichema se-MC Alger isibandula lapha mbanduli wabo ngaphambilini uRhulani Mokwena. Isichema esinye nesinye kizo zombili esifuna ukudlula kumele sithumbe esilobako sinamathuba amaningi ukuthi vele siyasala isichema ngoba iSundowns namaphuzu asithandathu ngemva komdlalo emihlanu badlale ngokulingana emithathu imidlalo bathumba owodwa baloba owodwa bana 6 points bese ke MC Alger ihlezi lapha ke ku number 2 nga 7 points ibandulwa nguRhulani Mokwena ukwenza ukuthi into libe spicy cool kanti ngaphambi kwalokho sizizwile nendaba eziveleleko ke ba suspend lapha ke umunye we technical team lapha ke ku Sundowns uMario Masha ngokuthi weqisa i-information uyipha lapha ke uRhulani Mokwena ngesichema seSundowns. Konke lokho ku add ispice phezulu komdlalo lo. Umdlalo olapha eLoftus esingazi ukuthi kuyokuthumba siphi isichema. Ngase ngizwe ngawe ukuthi wena ubona ukuthi kuza kukhamba kanjani kulo mdlalo lo. Kanti komunye umdlalo esiuqalako umdlalo wesichema seKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs iku number 1 ina 10 points. Ilandelwa iZamalek ena 8 points. Bese ke ebujameni besithathu kuba isichema seAl Masry esina 7 points. Al Masry kulindeleke ukuthi izidlulele lula lapha esichimeni seZesco kodwana iZesco siyibonile iveke phela koyibetha lapha ke iZamalek okujokhona ukuthi ayizuba lula na kancane. Chiefs idlala neZamalek, Chiefs ihloka idraw ukuthi iqualify lama quarter finals na ithumile kuyibonus. Noma ingaloba ke kuza kuya ngokuthi iAl Masry idlala kanjani neZesco eyabetha iZamalek iveke pheleko. Manje ke midlalo le emkhulu engichimeni zeSouth Africa ezositshela ukuthi sisesenazo ingchema eziya kuma knockout stages wamaphaliswano amabili lawo CAF ngoba siyazi ke ukuthi isichema seStellenbosch noma sidlala nje sesidlala lamaswidi phelile siphumile akusananto esingayenza. Kokugcina ke sicale ngapha eleagueini yethu kuBetway Premiership chema zifuna ileague ezinye zifuna ukubaleka izembe kodwa ngizokucala lapha phezulu. Isichema seOrlando Pirates sinethuba ke lokuthi sifaka amazipho lapha ku number 1 ngokuthi babethe iMarumo Gallants njengoba ke basebujameni bokthoma bachiya iSundowns ngamaphuzu amathathu kuphela. Nabangathumba boyichiya ngamaphuzu asithandathu. Badlala neMarumo Gallants engadlali kuhle. Engicabanga ukuthi kuzayikhuthaza Orlando Pirates nayidlala neMarumo Gallants ukuthi na ukhumbula kona kuthoma isizini emidlalweni yeleague iMarumo Gallants ngesinye sengichema esayibethako iOrlando Pirates. Orlando Pirates ke iza kufuna ukuzibuyiselela ke iveki le. Ngazi ke imidlalo emithathu le engiyitshejila konga ke lamihlangothi hlola la yenza sungitshela ukuthi wena uyibona iza kukhamba kanjani imidlalo leyo. Kukhanya ba